Zemlja podravskoga kraja velike je ljude dala, od njihove ljubavi je bijela ruža procvjetala. Tu su ljudi blage čudi, njima ljubavi ne fali. Podravinu iz njedara srce dati, bijela ruža Podravine od ljubavi procvala je, bijela ruža što ne vene čuva stare uspomene. Dragi naši kajkavci, dobar dan i dobro nam došli u još jednu našu i vašu kajkavicu. Dobar dan i dobro nam došli u još jednu kajkavicu. Tak je, dobar dan i dobro nam došli, a i mi k vama. Dragi moji kajkavci, i dobro nam došli. Svi znamo da nam je uskoro 8. mart, 8. ožujak, Dan žena, zar ne? Pa ja sam za današnju emisiju izabrala, ajde recimo, mojih top 3 žena đurđevačkog kraja. Mogu vam reći da je izbor bio jako težak. I na kraju krajeva mi žene smo sve jake, mi žene smo sve posebne. A ove žene su, koje sam ja izabrala, na neki način moj uzor. One koje me inspiriraju i vode kroz život. Nadam se da ćete i vi pronaći inspiraciju u njima. Teško je bilo sažeti sve ono što ove žene mogu i znaju reći, pokazati, naučiti u ovih 20-ak minuta naše današnje emisije. Ali htjela sam vam reći, sve mi žene smo jake, dostojanstvene i ponosne. Nemojte zaboraviti slijediti svoje snove i stajati čvrsto na pragu svoga doma. Proslavite dostojanstveno svoj Dan žena i na kraju krajeva zaslužile smo to, zar ne? Ja te čekam. Ja te čekam na dežđu i kiši i ledu i na suncu, na vrućemu mestu. Da se čmela spusti na rezedu i apšisa slovov pali u sestu. Ja te čekam, gdje se skvari jezik, gdje kostena ruka telo stišće, gdje slobodi žbiri svežu steznik i gdje v kmici netopiri pišće. S krenkobom se kaplja meda zmeša, nigdje nikaj ne ostane belo, nekomu se služi crna meša i pobegne kaj je stati štelo. Ampak to je meni ravno zresno. Rubca stišćem, tresem se i bruham, makar čko mi presušena česma, ja te čekam, ja se v ljubav kufam. Sa nama je danas jedna istinska diva ovog našeg podravskog kraja, ali i šire. Sa nama je gospođa Božica Jelušić. Lijepi pozdrav, draga Božica. Dobar dan. U ime cijele ekipe Kajkavice vam želim dobar dan i u ime svih naših gledatelja. No, tko je Božica Jelušić? Ja sam probala sažeti vaš životopis što je više moguće, ali to meni jednostavno nije polazilo za rukom. Znači, rođena u Pitomači 16.12.1951. godine, završila studij hrvatskog i engleskog jezika, izdala preko 55 knjiga. Bavila se kulturnim radom, pedagoškim novinarstvom, kulturnom animacijom, galerijskom djelatnošću. Jesam nešto preskočila? Pa teško je reći, ja sam za razliku od većine ljudi koji imaju onu filozofiju gdje sam se zaposlio, tu ću dočekati penziju. Ja sam dakle išla više sa onim američkim modelom da po mogućnosti svakih 5 do 7 godina promijenim zanimanje.
pa sam ga doista mijenjala u tom jednom tempu, ali sam se uvijek vraćala u školu kao svoje primarno školničko zanimanje, što će reći da sam očito trebala i ostati učiteljicom. Tako sam i otišla u mirovinu iz škole. U biti mislim da je to jedan plemeniti poziv za koji morate imati u sebi onu unutrašnju neku žicu. Učitelj se ne može prisiliti da postane učiteljem, on mora imati unutrašnju vokaciju. Ispostavilo se da je kajkavski opus zapravo srž moje ukupne književne karijere i to vjerojatno je bilo određeno onoga časa kada sam dobila Maslinov vijenac na otoku Braču, na Svehrvatskoj večeri poezije, koja i nosi pridjevak čaka i što. Dakle, nagrađuju se paralelno pisci iz sva tri naša govorna idioma i područja. Ja sam bila prva koja je dobila tu za kajkavštinu, potom je bio doktor Ivan Golub, naš velečasni, pa Ernest Fischer i evo sada Mirna Weber iz Varaždina, što znači da nas je relativno malo u odnosu na 30 laureata ili oliveata, ali držim da će afirmacija kajkavštine i kajkavice, kajkavskog govora ići polako, no sigurnim koracima. Ići će zato što mnogo ljudi stvara modernu literaturu na kajkavskom jeziku, što znači pjesme koje se ne bave samo etnografijom, koje se ne bave samo prošlošću, koje se ne bave površnim temama od vinskih napitnica do nekakve sentimentalne motivike, nego koje duboko zadiru u tajnu postojanja i to se sve kaže na tim prvim materinjim riječima, kao što je uostalom i Humboldt tvrdio da je prava domovina jezik i da se mi zapravo tek kroz jezik i u jeziku ostvarujemo onakvima kakvima smo se zamišljali. Se Podravina želi predstaviti svijetu, onda mi moramo vrlo fino dozirati sve te elemente i na taj način omogućiti ljudima da zaista dođu u jedan apsolutno poseban gornjohrvatski kraj, prožet domoljubljem, prožet privrženošću zemlji i nevjerojatno talentiranim ljudima. Zaista su ovdje talenti posijani kao da je neko šaku zrnja bacio u prostor i tu su se ti talenti uhvatili i održali, što je vrlo vrijedno poantirati, i održali. Dakle, govorimo sada o posljednjih 50 godina. Da. I prošle su mnoge godine. Tko je Anđela Lenhart-Antolin? Pa ovak, ja vam to bom po domaće rekla. Znači, Anđela je bila prvi glas na radiju kojega sam ja čula. Prvi glas na radiju koji je mene dozival i meni širil onu pozitivu. I baš zbog toga, Anđela je meni ambasador dobre volje.
diplomirani novinar, žena koja taj posao ima u malom prstu. Ali Anđela je i puno više od toga. Tko je Anđela Lenhard-Antolin? Teško pitanje, moram ti reći, ali možda najjednostavnije je da ti rečem da je to glas. Ja sam glas, samo glas. Po tome me svi pamte, jer sam doista prva nekada tamo u prošlom stoljeću, 64. progovorila na radiju Đurđevcu i dan danas govorim na radiju. Dan danas nastojim nevidljivo ljudima učiniti vidljivim. I dobro si zamijetila, samo pozitivno. Koliko god je teško, ja u svemu tome nastojim naći nekako malo svjetlo i nešto malo ljepše i nešto malo bolje. Evo 70. godine, zahvaljujući Joži Turkoviću, to ti je bilo vrijeme naivnih slikara. Svi su slikali na staklu, Meni je to bilo malo zamorno jer ja ne mrem dočekati da se farba osuši, ja moram nešto brzo napraviti, ali svi su to slikari, morala sam i ja neke na nekom posebnom materijalu i budući smo se dosta družili, a ja sam isto tako, jer sam kao osmoškolka praktički završila 8. razred, bila na radiju i slušala i tamo imala emisija o gastronomiji, navijek smo nekakve recepte, pa s doktorom Baziljancom i sve tako nekaj, i on je znal da se ja i za gastronomiju interesiram i on meni predloži, evo ti slikaj kaj nišće ne dela, svi slikaju na staklu, ja znam da to ne vrem doseći, niti me to interesira naopak slikati i ja sam, ti slikaj po tanjurima. Pa mislim shodna stvar, dakle ne, i on je bio tada negdje na jednoj velikoj koloniji, negdje u Njemačkoj, i on je meni donesli prve boje i prve kistove i ja sam probala fakat naslikati na jednom starom tanjuru nekakve cveteke. On je rekao, gledaj, to ti je jako dobro, mislim, to bi trebala ti nastaviti. I dok ti dobiš krila od nekoga koji zna slikarstvo i koji kuži nešto, ja sam naravno počela, pa je onda te i to je bilo fakat jako dobro, neki ti su radovi tu iznad mene, koji su fakat prvi, i onda on je neke od njih nosio jednom likovnom kritičaru u Francusku kad je išao, Žakovski mislim se zvao, koji je jako pozitivno rekao, ovo je šteta da se ne pretoči u industriju, zašto od toga ne napravite za posluživanje tanjure, da se to odslika. Međutim, ja sam poslije toga otišla u novinarsku struku i jednostavno sam delala uvijek za svoj gušt. U međuvremenu, kad je taj gušt stalno bio prisutan, ja sam izlagala pomalo, evo ga sad ima prve dokaze, imam ja, izlagala sam ja i prije tih 50 godina, ali mogu sa pozivnicama i katalozima potvrditi 45 godina da sam imala izložbe. I ja sam onda prošle godine proslavila svojom jednom velikom izložbom u muzeju grada Đurđevca, jednom jako velikom i lijepom, baš sam sretna radi toga da mi je to moj grad omogućio u jednom reprezentativnom prostoru. Iznad mene je samo bio Leonardo da Vinci, a ja ispod njega u galeriji. Evo, imala sam jednu veliku izložbu za tanjura. Krenule čisto ovako radi igre. Isto tako sam ponosna da je recimo grad Zagreb, grad Dubrovnik i grad Đurđevac su bili predstavljeni na svjetskom sajmu turizma u Njorku, recimo i tamo. To mi je isto bilo vrlo veliko, ali mi je značajnija ta nagrada Edena koje sam primila i Güntera Verheugena, koji je tada bio povjerenik Europske komisije. Hrvatska još tada nije bila u Europi.
I kad smo mi došli, to je bilo kao dodjela Oskara, sve puno kamera, sve puno, i mi smo došli na pozornicu, naše župan, gospodin Koren, pa onda gospodin Mihevc, pa mi iz Đurđevca, a mi smo ti svi imali srce i picoka naslikanom na tu. A gospodin Ginter Verheugen, ti je jedan visoki gospodin koji ti ima malo deblišu glavu i ima ti malo debliše naočale. I sad gledaju, primaju ti nagradu iz Cipra, primaju ti na Eden, isto tako za njihovi pobjednici, pa Eden iz Francuske, pa Eden iz Mađarske i tako to. Sad i došla je mala Hrvatska koja još nije u Evropi. Sad ćete vi meni zapamtiti Hrvatsku, kušiš, mislim si ja. I ja ti svojega vrata uzmem to srce svoje, picoka, i lijepo dojdem pred svim kamerama, dojdem pred gospodina Verheugena i lijepo mu natačem na glavu. On se malo preseneti, malo me gledi, a ja tu njemu rivlem. Međutim, on ima tak jakšu glavu i vuva tu malo vekša i sad još te naočale. Ja sam njega vlekla i ja navlekla i on to nije mogli skinuti i on ti je to posle sa tim našim pevčekom se slikal i sa Grcima i sa svim ostalima. Tako da svi imaju na to, svaka se država posebno slikala, imaju našega picoka. Tako da ne znam, jesam to kome pričala, ali dečki naši koji su bili tamo znaju da sam ja njega bila na takav način. A pogača zoret je tak jednostavna. Trebaš nekad da se oreje moraš toči, ne sme dobiti. Lijepo razvaljaš, deneš oreje, pa točene, pa potiskaš. Gore ne smeš cukora deti puno, nego kak su naše stare. Zemeš kocko cukora i ribeža. I malo naribaš. Nutricionisti vele da je naša pogača medicinski sasvim ok, ili ima vitamin E v oreji, malo soli, malo cukora. Prema tome možeš jesti dnevno. Sad slušaj, i dok ti sad to malo pocukoriš, onda se zove, najveći, kaj je posebnost te pogače, kaj se ona mora preklapati. Ona se preklopi z dola gore, z gora dole, levo desno, pa ju razvaljaš. Malo pustiš da se malo odmori i tako 3 puta. Govorim ti ovo zato kad cukora s kocke, jer tako su naše žene delale. Mi malo to više pocukorimo. Ili medadine, evo moj tata medadine. Žena koja je otvorila vrata svog ateljeja i vrata svog srca, ne bi li nam pokazala tu svoju ljubav prema svili i onom što ona radi. Katica Blažok sam ja, jedna najobičnija baka i mama koja ima 73 godine i koja je počela crtati na svili, oslikavati svilu sa 71 godinom. I to je to, niš posebno.
svila i oslikavanje negdje čučalo u meni sve te godine, da bi najedanput dok sam došla u mirovinu, jednostavno ne znam ni sama odakle, jednostavno izašlo iz srca, iz glave i evo što je iz toga ispalo, vidjet ćete. Na kraju krajeva Katica je naša diva đurđevačke Podravine. Još jedan dokaz da Bog kada je odlučio da na ovu grudu, na ovu našu podravsku grudu, odlučilo je razasuti najbolje i najljepše sjemenje da bi nikli ovakvi ljudi. Ja ju ofarbam, ali ju farbam sa specijalnim bojama za svilu i bojama koje ja sama proizvodim. Voće se usitni i kuha na 100 stupnjeva. Ja ću vam skratiti, da bi se boja mogla primiti za materijal, onda se mora ta voda biti osoljena. I onda se jako dugo kuha svila, a svila vam, ona podnosi visoke temperature. Onda se mora dugo strpljivo miješati da ne ostane šale ili marama, da ne ostane flekasto. Zatim ta boja se mora fiksirati, ne samo kuhati, nego nakon toga ispirati, dodati ocat. Nakon toga se hladi, ponovo se ispire i mora se peglom fiksirati, znači mora se kao takva dobro prepeglati. Nakon toga se pelje u deterđentu, poslije toga se doda omekšivač, ponovo pegla, malo se posuši u ručniku, da ručniku gdje su višak vode. Onda se takva vlažna pegla i dok se dobro izravna, onda je taj proizvod gotov. Naivu na šalove. To nam je bilo, ko vam je omogućilo u biti? Ovako, jednog dana bila sam pozvana da posjetim muzej Hrvatske naive u Zagrebu. I dopeljali su me u jednu sobu, u jednu prostoriju, rekli su to je muzej, bilo je otvorenje jedne izložbe. To je soba mračna, bilo je nekakvoga svjetla, ali daleko manje nego tu. Dok sam ja pogledala te slike naših podravskih naivaca, jednog naročito kojeg neću spominjati, ni sad vjerojatno ne smijem radi reklame, ja sam bila tužna. Zapravo zakaj, zamislite, slike koje su širom svijeta razasute po najvećim muzejima svijeta, u prestižnim galerijama svjetskim, u privatnim galerijama, one čame u tim sobama i to čovjek dojde, pogleda, od jedne slike do druge, kaj je vidjel, kaj ne je. Ne smije biti zatvorena u galerijama, u mračnim galerijama, u mračnim prostorijama. Jer meni je to šteta. Umjetnost treba usrećivati i uljepšavati ljude, naše ulice. Znači, odlučili ste unijeti novu živost u tu umjetnost i znači prenijeti s tih mračnih galerijskih prostora na ulicu. Na ulice, tako je. Sad, razmišljala sam kako. Naravno da niko ne bi uzeo sliku pod pazuhu i budeš u ulici.
i bude rekla, sad gledajte slike, uživajte u njima. Naravno da mi je odmah palo na pamet slike, originalne slike naših najvećih majstora naive, živućih, to su dva. To je Pero Topljak Petrina, jedan od najstarijih i jedan malo iz mlađe generacije, Stjepan Ivanec, čiji se radovi nalaze širom svijeta. To je bil šal, znači 4-godišnja doba. Tako. Kako ste mi rekli, Vivaldi? Ja sam nazvala Vivaldi v Podravine, ne v Podravini, nego v Podravine, jer to je po đurđevečki. To su 4-godišnja doba koja je oslikao Pero Topljak Petrina. Onda sam isti motiv dala napraviti, zamolila da napravi i Stjepan Ivanec. Svaki je napravio na svoj način. To su meni prekrasni crteži. To je naša Podravina. Da ne bi ispalo da se ja samo bavim oslikavanjem. Oslikavanjem svila se bavi moja kćerka, koja je u nešto manjem obimu radi, ali što radi to je isto jako lijepo. Ona ne oslikava mare i šalove, zapravo da, ali u manjem obimu, ali je napravila prekrasne haljine. I to je bilo to, dragi naši kajkavci. Za sam kraj priredila sam vam pjesmu Laure Kovačević, mlade dame nevjerovatnog talenta i glasa, rođene Đurđevčice. Kad vidim da ovaj naš Đurđevac ostaje u takvim rukama, izuzetno sam ponosna. Našoj Lauri želimo puno uspjeha dalje i neka samo slijedi svoje snove. Ona je još jedan dokaz koliko žene u biti mogu biti jake. But
Dragi naši kajkavci, vidimo se sljedeće nedjelje sa nekom drugom temom. Do tad, pusa od vaše Adrijane.